Hari ini kita mau kondangan lagi guys. Kucing kita kana barang. Takur kena banget ah. Ngarah ke jet. Muka-muka teribu karang ya. Halo guys. Muka-muka teribu karang ya. Halo guys. Baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, saat lagi acara resepsi pernikahan akan segera dimulai. Iya. Itu sempat-sempatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda tercinta, hakim tertinggi Ani garan Jang Ari Ardian Mugaran nikahkeun kaula ka anjeun, nikahkeun kaula ka anjeun, putri teges kaula ka putri teges kaula anu nami Depi Kalayan Febrianti kanggo mas kawin, kalayan nganggo mas kawin, perhiasan emas 10 gram kontan. 10 gram kontan. Terima abdi nikah ka putri teges bapak kamu abdi yang Depi Febrianti binti bapak Kaceh kalayan nganggo mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan. Takbir sah alhamdulillahirabbil alamin. Amin, hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan amin ya Allah ya rabbal alamin. Neng Depi bojo anu geulis tinggal gelis teh kana raraita. Iya masrahkeun mas kawin. Iya masrahkeun mas kawin. Mang Rupi perhiasan emas 15 gram kontan. 10 gram kontan. Manganya ngakeun. Waler neng nampi abdi dibayar mas kawin. Kucaroge abdi anu kasep. Mudah-mudahan mas kawin abdi mangpaat maslahat sareng AA doakeun abdi mudah-mudahan tiasa ngawulaan AA. Oke wengi. Tos disangakeun Pada Ujang Ari di kakek Jewus abdi perwakilan. Pusjun tujun. Ya doa insan terjun ke rumah tanggana sing janten jalmi anu jadi pelopor isim kuring panginten. Oke, namihan keluarga sanes pribadi Jang Ari, tapi keluarga Jang Ari sami janten keluarga sim. Kini ibu termasuk sempurna. Menurut kami jantan ibu, apunten anu kasuhun mugi sing janten anu bahagia, sing janten samawa doakeun abdi mama cok. Bra Ujang. Dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cok cekap nih. Cekap. Ngalih kami janten ibu mertua. Aina aa ka bapak mertua sareng ka mama. Suci Gusti no Maha Kawan. Nanti kesana aja ke banyak orang itu. Dari situ mah nggak ada orang, itu mah bukan orang ya. Nanti kan itu awurkeun anak kan itu jauh. Kudu panangan gitu kan. Nah, ngawurkeunnya teh jangan diginiin gitu ya. 1 2 ngawurin nanti diginiin Bapak supaya gede tenaga ke sono. Majunya itu ke sini lewat sini. Sok, ulah ka Ici. Ya, izin. 1
Satuannya. Dua. Kayaknya 2,5 acan. Gerbulung lah izinnya dah hayang duit itu ya teh. Oh, yang 5.000 dua. Ada duanya 2,5. Dah, tilu. Acan. Acan. Kakara tilu. 1, 2, aduh. 1, 2, 3 ibu manggakan itu kapayun balik ke mana ibu ngawur kana terserah bebas. Gusti, uing beak kerok cek eta, loba ka Cidayu, boy. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Eta tiung, eta payung. Tutup aja, tutup aja payungnya. Ya. So, nah, udah. Alhamdulillah. Ini mah beras, jangan diawur-awur sayang ya. Ya, terima kasih. Hatur nuhun ka sadayana. Aya kene. Neng. Ayo, pajengna di paling pinggir. So, 2, 3 diaburkan kan itu dari wae tepi wayahna kadinya mah nya tanagana teu ageun. Tos mangga ibu bapak mangga caralik deui. Bapak caralik deui. Enak neng mangga kalebet. Ngadeg tadi. Yang cobi kumaha? Digoyang ke jadi geuning ngeri aya parawan jeung bujang mah reuras kitunya goyang teh. Sok diajar digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ai, diajar ngagoyangkeun hayam, cuk ici oge. Sok, 1, 2, 3 dibetot. Alhamdulillah, dugi. Nah, nu hiji kuduaan. Cepeng kuduaan. Neng nyepengna teh ting kitu aduh dipageuh tah kieu aing teh. Tah jiga ici kieu. Nah, gitu kuduaan dicepeng aja. Apa nyepengan panangan neng sekedap. Nah, terus dieu. Tah kuduaan teh ditoong. Aa mayun ka dieu, neng nyayun ka ditu toong kuduaan. Sok, toong. Toong naon? Ari toong tapi api digegel meusan ditoong heula geus sok. Toong. Gegel aa neng api-api ngegel meusan. Sok. 1 gegel tapi tong adek dah atuh sok. Adek. Ini contohan ku hiji. Alhamdulillah. Tos aya. Tos sekedar dituluykeun ku ici ketenya. Ayeuna kita mau ngantri dulu, salaman terus prasmanan. Sama wajah-wajah kelaparan. Teman biasa. Bot. Wajah kelaparan. Wajah-wajah kelaparan. Wajah-wajah kelaparan. Kelaparan deh. Siap. Kelaparan. Macet. Nih rujeng yang Review lah. persiapan untuk buat teter malam apa saja? Telur kerating deh. Noy, cabak celana bakur kene. Buat celana nak. Wah, stabil.
Iya tadi lu gede. Ini dia menjauh orang opat di pelangina di negara itu. Oke, atur nona kan yang cinta dia gerangan. Oke, diucap dulu selamat di atas para undangan yang lagi pancing. Bapak cincin ya. Bapak di atasnya bapak di dia, hayu orang joget bareng orang ibing. Lapar mang? Sok. Enak kak? Apa? Ya si kebentar Zeus lah. Wang. Burung gawap. Jadi akadikanya sudah selesai, alhamdulillah berjalan lancar. Sekarang kita lagi menikmati makanan. Kita ambil dulu makanan di prasmanan, guys. Lapar. Tuh. Bang Eben makan dengan lahapnya. Iya, 1, 2, Dilanjut acara hiburan, mungkin sawer-sawer dulu. Ini teman-teman ketahuan belum makan dari rumahnya. Alasnya sangat banyak sekali. Mungkin seperti alas beli bangunan. Santap dengan lahapnya, iya. 1, 2. Yang di belakang itu. Ada mau lagi bule di dia. Pengantinnya sudah selesai, makan sudah, foto-foto sudah. Sekarang kita mau pulang dulu. Terima kasih. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Atur nuhun. Dadah.